Peki 2008, 2010 iki kitap çıkan Kırgız'ın Sırrı Sancıra ve Nur koydu. İçinde çötke yazılıklar şular var. Hani şu dernildengen bolğon yerlerine baraz. Uşul yerge Sadı Nurgojoy'un atası Nurgojo karıya gelip sizin atanız kaçadadır? 83'te. Mına atası yok. Bu kurort meçhitinin imamı Dilşat. Mına Rahman. Uşular Nurgojo aksakaldı elçitip mına şu yerge gelip şu yerde büt karıyalardan sorap kantip bu yerge bir nazar koyulganı anıktalganda uşul yerge gelip ayıp bulak dep bu yerde ıyık yer katar bağlap şunun için şeybe koyuptur. Bolbosa anın sögün aslanmapka koyulmak. Şu bayağı 2008 yılı Nurgojo Tağız gelgende janında aksakalдар менен апаларыбыз менен келди. Келип анан кийин ушул бул жерден бир Дилшаттын атасын аксакал, айылдын аксакалы ушу киши бар жокту билет деп айланып изучат этишти да бул жердечи. Бул жер эми куроттун тегереги бар эле куроттун ичинде мазар болгон да. Анан ушу изилдешип баарын канча жыл болгон, кандай деп атыпчы. Мына жанындагы мисалы үчүн бул жерде мазар бир 1000 жылдыктар коюлган. Мына ушул жер бир 300 жылдын айланасындагы мазар экен да. Анан деп анан эсептеп, карап, анан китептерди карап, Нургожо атабыз арабча жазып, арабча окуйт эле го. Анан кийин ушу баардык немелерди карап анан кийин ушул жерде деп, ушул жерде дөңдө Куран чүрүшүп, ушул жерде окуп, анан кийин курортто патагылы ошол жерде бир элдерди чогултуп, населенияны чогултуп, коллективди чогултуп анан кийин кеткен. Ana mına mazardın üstüne 2 sira, 3 sira gömülüp ketiptir. Oşunda doğrulardan beri. Anan en negizgisi şu yerdeki karıyalar uşul jakka arkadan, kölden uşul yerge alıp gelip koyuşkandığın şular tabi bilişkenler. Oşun için uşul yerde de eseplerini emin şu. Kur'an okuylan da. Kıştın günü gelgen eken da. Burada Tağay biyden başta öyle biyler ötkönde oşol koy oşol Jallabat kalpar koyolu dep şu yakap gelip koyup жүрүшкөн. Жайдын күнү, кыштын күнү ар кандай убакыт өтөт. Атаң айтып берет да. Анан ошол бир назар атабыз акыркы ошол 7-чи атам болот да мен ошол кыштын күнү кайтыш болуп калган экен. Анткени ошол кар калың түшүп, ороон чапкын болуп өтө албай анан ошол менен 3 айлап жүргөн анан биякап келип, жазындап келип сөөгүн коюп, анан кийин барышкан экен да ошондо. Ошондон кийин акелер чогулуп, анан чечим кабыл алган экен. Мындан кийин эми бийлердин сөөктөрүн аякка алып барып отурбайлы ора-ора. Ушу көлдө эле коелу, топурактын баары бирдей деп анан ошондон анан 6-чы атаман баштап көлдө коюлуп калган да. Болбосо мурда ушу Тагай бийден баштап эле ушуга калып келип коюп жүрүшкөн да. Mına Nurgojo karıya ушул ömürünün bарын ата тек изилдөөгө арнады. 2008-жылы чыгарган китеби. 2010-жылы чыгарган китеби. Тарыктын Санжыранын барын чыгарып койгон. Экөөнүнөн тең мен редакторлук кылган. Мен ойлойм, мына 2000 кайсы жылы барды асыга? 2009. Жок, 2009 бардыкпы же 10 бардыкпы? Жок, 2009 бардык. Uşu bizde alıp atası. Men gözüm barda tanıtayın dep, mına uşul bir nazar birge koyulgan. Bir nazardın uğulu Albay'dın sögü Almata'nın üstünde oturat. Barıp görüp gelip, Ası Jaylosunda. Görse bizden Kırgızlar uşul Almatıga çeyin жердешиптир dagı. Babası uşul bu aябай çoğun jaylo ekende oşo жерге barıp alıp, oşonu jaylaptır. Bir nazar atası bu yerge koyuldu. Yemi Kur'an okuyla. Kur'an okuyla. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر المخلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثة بالعقد ومن شر غاسق إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Kur'an'da soğuk için, Muhammed Peygamberimizin Allah Teala'nın razıçılığı için şu жерде жатқан muhmin musulmandардың арбақтарына bağışладық. Onun içinden алақан жайып отырған, şu жерде отырған пенделердің чоң аталарына, тайын аталарынан, қайын аталарының арбақтарына, дүниеден көз өтіп кеткен жақындарының арбақтарына bağışладық. Жатқан жерлерін жаннатынан беріп, şu dünyada bilip bilgeyi жасап кеткен күнәлар болса, кечирип, бейишиңден орын бере көр Аллахым. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Gel özün batarya tutayım. Amin. Amin. Şul malının kurmandığı, şu arbaktардың razıçılığı için olsun, Kudayдың razıçılığı için olsun. Tilege жетелі, eli jurtubuzda amан болсын, тоқчылық, молчылық, тынччылық, ынтымақ болсын. Amin. Amin. Жараткан Алла, бүгүнкү ошо жакшынакай улуу сапарың менен жүргөн сапарларыңдын баардыгын жараткан Алла ошо кабыл кылган болсун ниет тилектериңди. Жана да бүгүн бир назар атага атап окулган Куранга, мына союлган малга, жалпы элдин тилегин Алла Таалам кабыл кылган болсун. Эл аман болсун, аман болгон элдин башында өзүң бакыйып эл башчысы болуп жүрө бер. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.